Laira jud ang piling kung bukid ang atong puy-an. Hilo ug hapsay kayo sa panghuna-huna. Ingon ani gyud siguro kung mag-edad tag 40, ganahan ta magpuyo sa layo sa silingan. Hello probinsya. Kay gimingaw naman ko sa payag, mao nang magpabukid na pug ko. Mga pila na pug kaadlaw nga nagtambay ko diri sa patag, mao nang oras na pud para magpabukid. Bago ko mulakaw, ako sang gipang-andam ako mga dalunon. Og syempre dili nato kalimtan ato ang gamit pang vlog, ang tripod ug ang drone. Kay mao ni siya ato ang partner isip usa ka content creator. Kadadto na ko bukid dili po ni pabitin ako ang body nga si Fritz. Mayo pud ni kay nakoy kauban labi na og dito ko matulog. Inyo napansin nga aksyon ng yelo ang mga sagbot dira sa among uma. Ako anang giesprihan og herbicide kay dili na mugod siya mahapas og hagbas tungod sa kadaghan sa trabahoon. Nihapit ko kadali sa balay ni mama kay akong kuhaon ng sprayer kay akong dalon dito sa payag. Palaban sa kog chemical kay para mamatay ang sagbot kay tag-as na ko kaayo. Og isa pa wala po koy budget para magpahurnal og tao. Mao nang ako lang sa among unay para makatipid. So for this video, going na pug ko dito sa bukid sa among payag kay ma-schedule ko og spray. So nagdala ko og manual knapsack para gamiton nato spray og sagbot. So inyong kita pulpak ta. Kay basta unya man god og di na ko ganahan mo uli. Dito na ko matog sa payag. Isip usa ka mag-uuma naagi mga panahon nga need nato mo gamit og chemical para sa mga sagbot labi na dinalian taong trabaho. Pero dili lang po nato permentihon kay makahatag na siya og kadaot sa yuta og labi na sa atong mga tanom. So mo ni sa among bukid ka probinsya, inyo makita diri nga hastang nindota. Dira sa ubos ang ato ang payag, di pa kay maklaro. And then mo na siya ang sapa sa panigan. Niyan atay mga silingan nga hastang lagyo ah. And then kanang bungtura kay mo na siya ang Mount Tipulog. Ito ang bukid. Wow. Bukid. Mga pila ka minutos lang pagbaktas, naabot ako diri sa sapa nga among ginaliguan. Mo ni siya ang ginatawag namo nga linaw ni Isyot. Ako apong naabsan akong igagaw mo nang nagistorya mi kadali. Karon videos mga drone. Pagka nag-videos, dahil sa mga reaction. Ano? Manipulate. Di basta-basta ko anay, di basta-basta. Kaya makita ni mo nga nagdaggo, nag-sweldo. Madugan ang mga vlogger, nagdaggo followers ba niya? Promote mo na sila lokal. Kung sa kalit pagsikat, kung wala yung vlogger, nagsikat na kung vlogger ng Facebook. Ano yung kalalay ba? Ay, oo. Kahit ano? Kalitra, sikat mo. Viral mo siya video. Pero wala ipakita kung mo ipag-huli, no? Oo. Ang among nahisgutan kung pila na ako ang sahod diri sa Facebook. Ginagmay pa jud taon akong kita diri. Dili pa kabayad sa akong mga hago. Pero sige lang, at least nalingaw og nalipay ko sa ako ang mga ginabuhat. Naiuban nga mga vlogger nga dagko na kay sweldo tugod na kay daghan na sila follower o daghan na sila og views. Napoy uban nagapromote og sugal mo nang tiba-tiba sila. Sultian ta lang mo labi na sa mga nagsugod pa lang og vlog. Ayaw sa ninuhuna ang sahod kay mas stress og mo plano gid mo undang. Ang tanan mo agi og proseso bago nato makuha ang medyo nindot nga sweldo. I-enjoy lang nato atong ginabuhat kay maluy-an ra ta pag abot sa panahon. Pag-abot na ko sa payag, na-feel jud nako nga lain ra jud ang ambience diri. Kanabang mura kag gibayaw tungod sa kapispol o kapresko sa hangin. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lamang ang kaya ko. Si Aling Probinsya, nanapunta diri sa atong payag sa bukid. I miss this place. Tol kay pila ka adlaw po ko nawala diri. Lain gyud ang feeling kung naka diri kay grabe ka mingaw. Unya, wa ka lang madunggan. Tingog lang sa mga langgam o tingog sa sapa nga nasa ubos. So, very relaxing. Sigurado nga mawala gid imong stress dinhi. So, sa nindot gyud diri sa bukid. So, muna akong gipanghambog nga lugar oh. Bukid sa Tipulog. Ya dira nga side. Muna dira ang Tambubong og uban pa nga part sa Marilog. Grabe kanindot diri. Grabe, makarelax ka. Kung nakaabot ka diri nga part sa atong video, daghang kayong salamat ka probinsya. Ako na si Vlog ni Jem, nagabuhat kog video may tungod sa atong simple nga panginabuhi diri sa bukid. Hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Amping og God bless.